pini ki thaknang ko bangala henlo athi ki damtang inu Ranjit Kramsa amuni ke BJP amuni lo Ranjit Kramsa nage ST Morcha long si secretary lo alang litum Hukum Singh Teron pen preng ke chehang alam thi ki klang long pen iniana bangke EPHLC tum ini gari lo partnership lo tum party alliance pondo lasi nilitum kipudun kang tum bangke personal ametara long party aphan isi ki pathe bangke lage chok chedei lasi laso kutha ka bangke lake party alam amasi ka chipudun abe la pen laso total episode la tuma kuri bangke political isi ali ke chu NG phansi la tum bangke claim thura hola so alam the kang chap je phan bangke panu tu kup si latum personal alam pen non bangke party phane pa divert la suang bong ben ta ka chu phodun de pin CM sarapan target point ge murdabat pu pen chenglok gunda pu pen chenglok la tuma slogan lapen ladak kumanmat sikiduma kumanmat sikavimata statement latum puta pakliar kali lasi la as a whole total abutha ka bangke lake bang personal amitarang bong pen lapu both side ta yes chipi alam thira tum arjun no pro the law and order amitar long sigono law and order amitar long do bomang bong sitame latum ke nona bangke kaprek ধারণা গেদো ইফিজি বার্ন করিল ইফিজি বার্ন করি দে পেন তা কপিনি দা ধারণা দো লাসি আমোটিভ বাং কপি অফানসি লা তুম লাসো আমোটিভ কি বানমা ইসিয়া বাংকে মানে আংতং তি তুম আফান ইসি কি পুদুন কাং তুম লালো আরাং লিফান নেলি কি পুদুন কাং তুম বাংকে আজাদা ইস্যু লেক্লেম ajada isu claim sita emotional blackmail dan bang claim nang ne emotional laso bang aphan aning ki pathi amitha aning ki thi airset trung set lason amotif pen mane provoke kuri idang ne lasi lake bang personal matter lo preng gachi hang pulo hada kona preng lo ne ko pialam lo ne la an ludure na ne lo hala bangke bang personal alam sidam lapen non ilitum nili Hukum Singh alama bangta isia sauwanang kokji eti potma bangke Hukum Singh ke nilitum ta chini kadu bera chini laso a history alam jong si langdam pulo tangte inut bihek a osu ahem ke chobido na osu alama long kustame alang like pokso akes along alangke nonda dubo lapen pokso akes nonda jujje lape ahem ke chobidun lape ihin nanat lang namlo pulote aku receive alam dakla lasi lahai kadu beta court along alam ki dotang do lape non huladak kedam amenta mohon tisto amenta endet kumamani amen ki endo hoda amunit kavive tum amenta haladak enare lasi lapuson kachikoi pen kumani personal alam pen kaprek party nat ke daivar bangke lake me sensitive athe BJP a party longta non pini ke munit ke kom pugena matharang ne sita BJP a party atumke pini sita me peacefully alampen lapet insam jin nai pusi laso alama bangke party alam no wange sita pini non ana bangke latum party afan kaningje abisilit pika lasi labangke mi uang thekali deji lapen lasuang theka bangke lake mimi deji lasi halatum ki claimi sitame munir afan emotional blackmail pen bange claim da mangne jong si angtong ti da jong si peaceful ben si claim pulote kunani adim pen party je pin pen mani a hema thleng nu long jok ki somda permission ave jada vi pen nu jok ki somda lahai tum afan itichut ke mesen afan ke lasi non ini tu matha nei bangke non laso puthak pendong si ahok ahak la dambom pulo tangke party na jong si wangbom pute nitum da party pen bangke nitum da workers along party along chingwai na ko lasi la bangke isi kipudam kang tung dolo lapen ladak along
jai kathar afan alam sida itum wanang ko athe jai kathar ke rat afan ke pacho bay ke lake niri tume victim bole si gunda jo athe bipod ma pune pui bangke apranga ni ninje nonda ninje monon pida ninje bomi athe alang li afan pinike latum APHLC benge autonomous state aputhake milikaida ninje lo memorandum na hokta pirandela DC office me ta latung ipak memorandum theklong lela dispur long ta autonomous state memorandum pidam theklong lelang dilhi da lelela sitame jakas ahut a movement banke APHLC awe aprang banke jai gathar ke talks dolong lo hola so talks ke agreement awe pin pen jongsi talks pa jutkok lote jai gathar lapen hala so hutame kumamasi case ki doma kumamasi alda guli ki roma kumamasi ki thi tum bhan mange respect pepin etumke movement ki claim atum gali kusi lasi lason alida ratum si lapen jai gathar ke sakuri ki claim bo mahut alangli officer do bomhut DC do bomhut karbi akhe afan kon contribution ithe laso pen rang thulo latum 24 plus tonta latum ke mane pilo kechi aso fan mane voters pen income nahi puta APHLC tumsi issue ke kya hai sita APHLC pen le laso issue ke kirais kali mati 24 plus pen sila tum kirais ta laso issue ta latum pachunche ni lo pachunche si ako APHLC damlo labang ke upi fan lo polo election ke pathui fan si APHLC a concept ta aprang ke jongsi langdamlo aprang pen jongsi langdamlo pute aprang ke all party chingrum si APHLC ke sing lapen asam long ili tuma phan language ke a ek nang ke impose aputhak pensi ke sing sita nona bange pilo jai kathara party bange asam long ukhil gogoi aphan lurin jutti aphan lai tumen chenglok atuma phan bangsi alangli ke pangrom pensi akola so party ke sing ulote koansi mane laso puthak pen jai kathar karbia khe aphan isu ki pachun unjima hala bangke ilitum langdam nang kogi anchot kalilang latum re-election alamta ilong ta haidun dit lo BJP ke karbiang long 26 seat along pen 26 seat ta rat ahirjume rat atum kanghondun pensi 26 seat haidun lo holo so 26 seat along rem laba phibangke jaiga thar tunke re-election dowekpo alam pen kiduk kila arada fan tangka kirung alam pini chini paka re-election do jiamen pen tangka rung si kumane ke lada khan ka chiordo tum pidum lo kaching hon hempre kamen pen patum ba kumane ke khayamen pen mane ke henga chior tum mane ke sangti ki pur tum mane ke auto driver tum kaching hon joini pen si ki claim pami jibon pusi alang lituma bangke lasohut sikai ni pen patame hajar pustame tangka chirung si paklem lo laso tangka pini konat lo hisab ta ave re-election manta parsuta ave noni re-election dolo ma re-election ta ave lason dak si kaprek isu mentune ke mane case ka chidan damjia isu men pen poisa rada fan kiru mentune ke lotaria men pen poisa rada fan kiru lapuson mane APHLC pen rat aphan ka chongthui rat aphan ke pamanghu rat aphan mane hala ahokpet ki claim rat aphan latum ke pamanghu bangke pinige dhora cholo athe people si dhora cholo padim ki padima bangke isilang name lo pulo tante non maximum APHLC long ki claim leader to abangke ongdung BJP nat banglo lapen adhe ke bangke APHLC James Hansen asidolo athe pipot ma bangke re-election alam ta jutko hempre alam ta nahok ta palili de la kaduk kawi ese hol langdam lo pulote jai kathara tum a party bangke pacho bai pick lapen lason emotional a blackmail a isu ben sila tum bang pathuro lasi ihina nalam dai pulote non hukum sing teron pen kachifo alam lo bangke dak party van videt se kinoi polo party van videt se kinoi polo
Athe pipot ma Hukum Singh pen Ronjit Kamsa tum kopini itum ke paking nun si paking nun tunai. Ke paking nun jong si paking dun pulo tangte laso bustu bang ke latumang bong misunderstanding dolo pulote misunderstanding ke doduna phan ke karchut dun kalira misunderstanding ke doduna phan nang tum ko pilo ahok pet alam pubang ili tum paking nun pulote laso isu bang ke lapuan ke thedamia isu galida ta. Sita non bang ke pipolo laso isu pen bangke politics ki pathu idam na bang sidam ro lalu lapen ladak ke tuliram ronghang CM sarafan man ke thenai ilitum mane ke pini itum Dr. Tuliram ronghang CM thai ko mane le CM punon kacho podun ave pina phanjong si nang likai ta mane gunda nang likai ta ke theklong ke negative punote Arni Sibak APHLC ta positif adhek adin theklong tha bang ni pudam athe pipo si theklong tha puni pudam bang ke pinili tumalong MLA asit aprang ke ili tumalong sit live pini sit phojong si ke pabat pulo tangte ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim pon a join pensi pini ke ili tum sit pho elong Lamet amay aphan aprang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen budget along sikai sida ki pipon bang avela rane net mentune council pen kachirap le kapre kala sita non bang ke CM sarsi 1 crore tinenga ninkan ange pabat kon elo Dr. Tuliram Ronghang CM hiboma ahusi Karbi Cultural Society aphan ke chenglak open pinge kuti si non state government penang grant si kuti pli 4 crore cultural aphan ke pa develop jamen pen pinge long tanglo lapen la solong kaching thura towar si alam le langdam busame ajak le tum chipu ajar le chipu sitame difu town long jong si tum pini Karbi Anglong difu town jong si ili tum chipu damlo pulo tangte difu town long kachelar ke dolo difu town jot kali pinike nang no lada khawra ghat pen ha west Karbi Anglong kita matwar punon dok muka pe ha rong mongwi nat kita matwar punon 4 line punon lapen rong laso kapre ali long punon stame pinangan ka development ka chingthura bangke atok anu stame pini bangke ahok ahak langdam lo punote borpung tarapung anta ali towar kiliji kili lo angdeng pini ili tum theklong puno tangte lahai ke latum theklong le sita latum bangke lapen lada adom tin da lang junlong nei pu central government pen ateng pen non lada claim bom lo jol jivan mission sita lada claim pon bom lo la solong adom tin da anmum medat nei pu ration card dolo Arunodaya dolo job card dolo lahai prek jama scheme bangke kidu kila arak along ini tang lasi last kijut si CM jituniki alang ki dreams alang rat aphan non lam than bom public interaction CM sar interaction dambet pen bangke rat atumlong isi kacelar lapen ning kithe lapen ning ka arongdo people lo pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council si homosti along kodakni ke dam de pin hadak EM takile dam ki kom CM takile dam ki kom MP takile dam ki kom MLA takile dam ki kom adimalong son ba develop homosti yang bong ka develop ne long lagi dam kali develop le muchot adimalong ki dam pen party department pon det hadak party alam pu pepin hadak party alam pu pepin si hala ke party alam ta kapre ka party banta hanglo sorgari gambura pan hanglo gambura pan hanglo lapen ke thek kere tu aphan organization da KSA tu banta hang pon lo lapen KSYC tu banta hang pon lo kapre women organization nu banta hang pon prek jam tu hoda chitong dun pen session ki pidun CM sar phan lason claim te meji bosar lapute claim te meji bosar tu session ki pidun ahir jume ki pidun adhega tu sorgari gambura tum adhega tum ki kapin khadun sar nitung ke mani tum pulo nitung ke alina langadim phan ka siksa school phan ka siksa pen chenglok Anton open discussion kula kuli pen kaching wai itum ining chichor pen kaching wai kaching sai pen non iprang keng kam kachijora bangke ilitum mesen atwar ki dam je phan pu CM sar dam det pen bangke APHLC atum arat tame pinangan theklong lo laso along nang aning kachirui pen BJP anat ke bang pen ilitum along ning sipet pen ki tempon je along bangke
alang litum ta kaching room bang nang dun la suang bong long pen kithina ya positive bang la hen lo je non present long ke ili tum long that kali karbiang lo context long that kali India na hok sita me doan movement ki claim a party tum sita pinike discussion along sidolo even Norisa region pulo tangte NSCN IM ke ka strong nai lo sita NSCN IM atum sita me pini bangke latum ta government pe kaching bai kaching saya pan latum ta kengkam chiorang ko lason tho thak si ili tuma CM ta lahai pin khadun pen da karbiang long ta rat thurpa da ke bon kankir dharna ke do armu kachi jeng pen chenglok ili tum ningkan thongke pra sirkep aprang ili tum claim lo SDCMN pen itum 30 department one lo man dolo sita itum hempre kalilan ihi nana thu lanchot ke long lelang itum soluk soda khile kaman pen si itum ke chesong nang populo hala sohuta ili tum along bangke la hala sota itum bangke MOS 1 la pen MOS 2 ili tum chitok ponlo sita hempre kalilan sita ili tum kichun ponje phan la sin non present na bangke ili tum koloso atwar pen sitleng nang to tangte non government atum chedon khordo difu dispur lapen Delhi an sitame BJP government chedon thorapot CM sarbang pinkhat lo party alam ben bangke autonomous state alam bangke vote hang inang nelo autonomous state alam ben ke party ba thinang nelo ningi sipet penle ilitum kaching bai kaching sai phan ilitum bar lo nang ilitum la bangle pichipin khat nang usi chu heta non het jong la Omar Singh Tiso sar lam ninje je aprang parliament long ninje je aprang karbiang long team karbiang long pe dak bar lo kijapon Dr. Tuliram Ronghang japon si CM sar japon si ku Delhi long lelo Delhi long chingwai pensi dak Dr. Janto rong pida do dak Elvin Teron da do Dharam Singh Teron da do son karbiang long intellectual atum an chingrum si hal dak proposal pilo ituma MP pan paninje do lase adhe tum question ke karjuto da lake aprang da ninje loke aso hukum sing men chenglok kaprek APHLC tum kaninje do sita aprang ke Dr. Janto rong pi kaninje dun bangke opposition IMP sita non kaninje dun bangke lake nong ruling IMP si kaninje lasi laso differentiate ta itum lang nai lapen laso along pen non bangke government atum ke hang thu bangke ili tuma phan constitution lo amendment nai pusi 125th amendment na phan bangke ili tum non ke laso ang deng tambom 125th amendment along ke copy PC thap nai ma pulo tangte ili tuma bangke non ki dam tangte electoral rule le somar ajar le somar sitame itum governor aphan kapin khapdan un ajako lasi governor aphan kapin khat un ajako bangke non laso amendment ahut ponte lisensi amendment along pon nai pu penga chingwai si ili tum proposal pidon lanchot kali ako ili tum along pen mane ako laso dim along direct funding aphanta ili tum article 280 alam bata ili tum la dak 8 dun la pen dak reservation alam ta ili tum 8 dun sita pindangan atum la dak reservation aphan ke kroi kriya tum do laso pen akasik sak ma sapodo la kemo itum apor hut itum chithan loi sitame pinijong si langdamlo pulo tangte ese kola bangke APHLC long a party bangke non na bangke pilo goithoi bangke aprang ha re-election do nai kechi afan vote than nai gu penang komchot piniana bangke ilitum technology bang aro isita lengune dat asona angdeng le rok la bangke rat atum alang lituna chichini melo lason emotional blackmail nang ne bangafan lapen lasodim long nilipuang tung bangke Ronjit Kamsa alang litum hukum sing pen kachipho alam the abangke lake personnel bang ametarlo lapen pringa chi hang po alam lo posi laso bangke party ban videt nei lapen lason provoke kuri videt pen ako jong si provoke kuri party atuma bangke pinike hu rong arat along bangke ili tumta leaders atuma bangke theklo ide jadang message ki le long bangke kapre ka message le rokta hai lasi lason ka pachobeya party lapen ne 100% pudagi APHLC ke hemprek ki hang a party gali hemprek ki hang a party afan ka disturb a party lo APHLC ke lagi lapen la suang bong pula langda lo pulu tangte jakas a tox ki pa jutko ken lo aprop lo jai ka thara lidar ke lapen la son thot non jong si government atum tox wang nangji pulote latum non laso latum a party atum laso ka chesong haiji
aja kong pindolang ma abilu lasi chesong si la tumke ka chesong party kali lasi non CM sar ka pin khata long si APL Chelsea ahok pet hala han ka chojor hala otto kive hala ilitum katu kavistami nilitum anda hemprekar ia rabina nilitum anda hempreka pan kenang jia rabina lasi ilitum bangke non kichun unji atwaralo chong hong dun sina ilitum jong si kipachun una twarlong dam depen kichun uni atwar dam rong pulo tangte ilitum ke lake muarni si twar ke mangu son mandeji lasi non kadu kave karbing long rat ka chingrum long ilitum hempreka fan 125th amendment ke pachun aphan lahai long bangsi itum important pinai non important pinai bangke hukum sing teron hola arso phan ahem ke chobi itum han ka cholang rempen chenglok ong dung latum video chidame kopilo film along society long bestame alang lipan out there lahai alam thepe itum personal alam thepe itum ludunare loklo tangte ilitum ke kuma phansi hangpi hempreke karbia khai phan ilitum ma phansi itum iklempi karbia khai phan pulote karbia khai tum pinda ning sidola lapena kadu ko banta nilitum ke ning oyalam ave lasi wangnang po claim ra petnang hemprega farman longria farman lapen non KCS long sitame ilitum ning sipet pen chingrum pen si ilitum claim pachun pamika nai putansi nilam the ington kon koklo non market esa ho yes media court itu matan spokesperson kai lai chaning len matan Ronjit Kramsa report lasi mahete nangan ta thamlo non bangke anisi घटना lam pen APHL से तुम डायरेक्ट मने इसी abnormal views के कलम abnormal views ino to mone tum by cell leadership atum long man klan play abnormal views la pen ke aimless la so leadership la lo tangte general people to chinne ke apatai nel to polo de mental degradation aso je kai fan attack je incam pudang pudat map nak johan nai laso explanation sinili pi po bang ke ko son lo map jangi ko mat lo mental degradation ko mat lo aimless leadership ko mat lo mane point blank ka ba bil to theglong lo ani sehat alang li preng chano Ronjit Kramsa alang lo preng chang dam lo preng chang dam pulo tangte Ronjit Kramsa phanse target nai preng chang dam ke Ronjit Kramsa আমি ফিগে কাইকে ডক্টর তুলিরাম রংহা জাস্টিফাইড কলি টোটাল জাস্টিফাইড কলি লাগে টার্গেট বিহীন সম্রাট লো লাহলো লাসি তুমি পু যে ইসি সংজা যা পঞ্জি পুলো তংতে সি ক্লিয়ার কাট ইসে এমবিশন দো পেনসি ক্লেম নাই পইলে তুমি পু হলা ডাক জিরপো ক্লাংক্লে পিন বিজেপি atum pen BJP amen penalang li ke poisa ka choram nam ta kali ta kangton ke kadu ko BJP fan kangton ke ame phigi kai ke Dr. Tuliram Ronghang fan lasi del tungi puji bo manggalang li tuma bangke epilwa medical lasu test nai laptung medical test nai how much their brain is active or disactivation la saputha bangke chi kene nai lasu clear pinang kupe pulo tangte mo phier bangke anutin phanta ington tap ington thrupo maine phanle pene usita hok maine nutba phansila ke sorsa po lasi alang lithum lasi map chuhang nang ji po ba pini dharna kido unjustified police law and order atumta lake justified kali alang lithum lasa point giwanke alang lithum phan arrest back nai nel tuma demand arrest back nai lamake lake law ta permit kali lasom ke justified pione lasi latuma alobang latuma thinking latuma policy latuma piloma akeda mante a brain behind mante latuma screen behind kumai me dolang ma pusine tuma bangai ke pu pirthe puthat pahiruk bok je phan latum aning ke hang doma isi nokta kine theglong le ino damune da phan pulotangte lasomune da phan ke manghune ne munit atuma phana bangke kanutin ta human being munit puladang te munit hisab kene ta alam tum kitin ke mesana munit phanta ka chonghutin ko ka chonghu munit phanta akimetin rong pangthek thek thek asi pangthek thek thek munit puladang te lasu leadership ke ana bangke aphidalam lo isya khai along ri pa jok je phan ame thanga khai phang ke songdi pulatum jetuna ga seme lake pon un e pon thek thek
laso puthak sinel tum pu bangke lalo je non dalang tum piloma laso APHLC punon nang hachik krong don je preng gachi hangda malong mai me pene chonghu chonghia long anda ka depend dia phasela to bangke nonge thurpa ami thanga longle phelang ta ahoi chichini nesi jai kathar ke hola khopte lumode hola dak pilar somdam no hada dakpa ahem phu doko Purilal boselo ahem phu doko hola ahem phu doko alang bangke chichini ne da tamne kamanghu lok man se kame klem pulo tang tela sikar biang lo ara to tongke la sona APHLC bangke la da bangke papa widat nai so bang diteng tu ye bangke dissolve nai la so APHLC bangke la so leadership ke fit kali la so khe longri ki ja pondia phan aklim angphar heme jangre kiduk kila karar phan ki ja ponji po phan alang litum kaningye bangke lake playing fire lo anghong we chipadam latuma bangke lasi non ladak bangke alang litum phan arrest nai immediately police tum sang sepin ta talang depan tarlip nang po latuma phan piloma punishment pc interrogate kuri nai alang litum ke alang litum bang apho tarlok akam iklema bangke mane piloma unprecedented akam lok salang no ke ki claim itum thailong lo poisa ka changda minut ami thi nei ka ke doctor tuliram longhang ba jane pi kai bangke lake majok ta accept ne mai me to phai ka chonghu lo press to phang koilok bangke lake jok che pola jai kathar bang som thok to thik lo son thak lo ino da press phan arjuno bongo sena alang phancha ko bongo sena eri konalo bongo sena press konalo bongo sena ke wan chenga bang polote jai kathar la kel to kadu ko eda chini jai kathar bino lasinel to puyi po bang ke lason hello je pinila dak bang press pilon preng ke hang dam long ta alang litum empar phiar mai me pilone poisa ke hang dam komalo ne dukan ki dia to phan ananta kadu ko phan pangrom pru thanga aimless ave thanga sincere ave ta dedication ave lasona song bang ke la daga bang ke karbiang long bang ke pamang hu bang ington sirak nai autonomous state dala mo pe litum spokesperson na kai ta ninge lo Delhi parliament lo piloma la ruling party bang ke first time autonomous state along kani at least isa akarsi do nai opposition paling the kai kya ma kang ton lasana ma ke lage kali lage politics kali labang ke lage abnormal politics la salang li to pan del ta puji po bang ke arni si penangan APHL sa sonja tum amen klang pinita dharna do ako penap ta pinini pipini ke claim je ta kachisek do ta hai la hai aputha ka bang ke BJP atum ta lasana bang ke koi thap ke koi phru bang ke chichak te BJP atum ta atheni tum ta dake karbi phan ke pa jok dia phan se lada kamike lada karbi phan ke pa jok ji autonomous state palong dia phan se dak sacrifice atum do pik non asian dr tuliram long hangman chenglok penang atum ke lada sacrifice atum se gong lo alang tum ke lasona sacrifice along notable isi alidar along awi ne tum ke theglong le la se lada ka bang alang litum kadu kawi ne tum ka chuning ria bang ke lalo je immediate hukum sing teron bang number 1 no nomor hem gang sambeng nang hukum sing teron nalong gropen hola kaprek kani ge thap mohon tiso awipin na phanta mohon tiso do usigi pu hola kumai me thegun long le pin na phanta anut aphan ki koi thap long kiri tiso dak nelito media amune da phanta long kiri tiso do anut aphan la so ki koi ta baba interrogation pakka je aphan police aphan map selang lito aphan punishment pipen la tuma ningkama tha alam ulai vek nai la hello del to demand immediately hem kang sambeng sirak nangko bulate la support abangke aphid ong ma spirit dobom ja aphid ong mane indang ong lo tangte situation abang kopi ton cheplang to nei ton thek dai ate kipa chubai pen salang to ki proof kipa chubai alam si prudut isinat ta mane si waidak a destination awi la si pinilada plan to press conference ahin pen la solam the puthak parki dak pakanai alang litumo phan del tum ki polam the la efficiency kana so puthak ke songmong protang kana le tum BJP kan kutini step kirenge phanale tum ka se kitin ba claim nang ko
lage jong si mane nili tumke laso extreme atum jong si dambom lapen target ki kopilo la tumha a motif si ni tumke kachini gang tung athe bang personal ka chi bhonglong jong si la tum party ban det pulote mohet besang thalo mate nilista mening jelo mate kachi bhong bang personal alam si la tum bang ke ami fi ke hukum sing teron pensi ronjit kamsa si kachi bhong ami fi ke jong si Dr. Tudiram Rong Han CM sar fan aslogan bang ke mane MLA fan mane IM fan jong si udam rong pulo tangte a intention e pilo motif ke ko pilo pulo solam bang wala lasi lage itum dang samjin bang dono dagi lasi laswa adai bang mothe ni pu bang ke latuma fa bahini ke chi bhongolong ke pang sama fan si session ke pidu naima madang te latum bahini ke chi bhongolam long si tum kar biduana celang silet nahi nili tumahin bema tha ke latuman session PC o PC nang tum nang tumang bong ama ladang tumang bong ci clear le ko basi tum pudu nahi mati ini pirang kya theng antong ti hal ni jelo BJP tum APSLC ke klembang pura pen student leader tum pan patai potro ke thel ke hap dum da gi ke plan kolam ti sa ko ya ko ke cheng malo la lang nang po ha nang tum da lang pa me ka tha hala tum laphan ko bipo lo komen tu ni BJP ahin ken komen tu ni kiceng ko son duma agi alang tum ki putang alam posi la so ka repeat pot ka reply posi la ha homu gido ke jong si alang ni tum jong si juno pik pen ke tok do nang tum non hera tek noin CM Saraphan atumi ne pine Facebook no inut fake account pen ka aka ke pine tek ki pa chola ka use do nang tum tek no tha la son jong si tok det pulote case FIR prepared poma la son jong si claim de la son wording jong si use that pulote la si kunat ni nang litum BJP pen ba nili tuma lidar atum ke pangcheng dam duma ave ke pangcheng ke kumatlo APHLC si pangcheng pini dan non nang litum lang nampa mekana pinian dan litum normal lo si dola sita ke pangcheng kumalo ka provoke ko mamalo dak nang litum athengmu si rade chingla lasila hai emotional pen bangke moni dan blackmail nang ne kimisen towards si dam nei lasi non iritum ke mafan lo karbia khaibon si karja karbi long ri von si karja pulo tangte karbia khaib pen karbi long ri angbo bangke adhek alam itum media lo adhek alam itum konali level lo kontesi ini tum mesen adim lo ansi ini tum solution chipi teknik ko ba ladak jong si komani jong si laso dim long alang mithang interested emotional amhang chiper set chipa prung set pro de like motif dolo dan kopine something alang li target do hala so buthak ba la si hala so teng bersi hukum sing teron phage arrest na ko aron et apen hukum sing teron long non masi law and order situation pha homa la tumadan arrest na ko karbi go back puke first time lo thaglom karbi go back pu kumatlo lage karbi phasomone ke karbi ta phanda chini ne ami thanga longri phanda chini ne kumasta chini ne kei longri alam chini ne sono to kumatla mone ma puina to APHLC mone sita ni tum hola phan ban non ma pari re lang ta pari re ki sita non ke prenga chi hang dang alam pen si BJP phan hai koi BJP atum kadu ko non khang ni from tim kar biang long ki japo na leader tom puene hadaron na munit tin kok maladak ithek kire munit do doctor engineer dum tado da qualified munit tin tado ta nil tum pupe ke ta la chong phone phan nep nai bune tum po bang ke lai lo kumatlo la so kena instigate pulo tam ke ronjit kram sa prenga che hang dam pen ame phi ne ki kai ke kar biang long a CM ha la ke justified kalimate like unprecedented like condemn strongly like pinrem vek nai karbia homas ke thek kire tu karbiang long a society katuk kawe tum thala ke pinrem vek ne target kali like target bihin homrat ngopen ki pula elo lasi latum bhan ne thumi pu bangke latum a mental tini problem doma latum a thinking along bang target ihi konai ne bang sigi pangbok dam kopi motive lo latum lason screen behind kopi lo la so bang sila ke lam so kali pahari alam la bang langdam paka pulo tangte chua phranga meeting along panil tom ni isialam nenge lo Pakistan along isi corruption amendment president of Pakistan of nep nai pulo Supreme Court of Pakistan
alang fan bang kaduk awege kroilo corruption pen Pakistan kini fan nep nai presiden fan pulo nep dak pen bang alang li fan bang ke rat public place along si kongjok nai la pen 2 kilometer ki thur nai polong bang ki thekiri to bang matha delo kopi lo la hola dak si theglong lo hola so supreme court alo Pakistan alo supreme court chief justice bang ke apu kini abang kali apit theglong lo angke kama bang ke piloma bumerang jiplang dalo thek la song thak sinon ta dak pe la sona munit do preng che angna ma me phi me kai ko manne pha ronjit kram sa si preng che angdam la lang puwe aminata press statement na piloma ti preng jana preng chi pino ko pe dor karlo la kadu ko phan ing tom proe ko pe dor karlo BJP phan kadu ko pa phopue ko pe dor karlo CM phan kai te Kopia kamlo mohon ti sofan kaite. Kopia dolkar lo longkiri ti sofan kaite. Alang to reply cipi nahi. Aku reply cipi sera kre pulo bang temo pela sinel tum pulo genel tum baga pele agenda do ta hai democratic process pen along tum afan. Action ni pa NG afan police afan ta nel tum abang ke puta hai party pe nata no anta pupelang mati. Ronjit kram sa sikes pidam cholang mati. Nasalam Ako ma. Ano lang ma? Opo. Tingnan mo ka mo. Naliaso. mo gini